Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Uba esti rempe ubade urang bashnong galum dat club hoy rembong. Uladawa na kakong purity power. Bakade ban panmap na uhapo ka arp saw kenta. Kajing dawa pa panmap uba esti kalong hadin bakakong purity power. Kala record hakapor baya keren phone bat ute urang bashnong. Banthat bat pensapriang yakashnong barok away. Kani kajing ekran phone kalapin sa priyang hakirin san social media ya kajing ekran jong urang basnong bat kate kalong kami kabadeiru ka presiden jong kasti. Uti urang ba ulaong ru balada kakong purity power kampan maap na u hapo kate kapor ba ulabo kabamut ba umbansi banyat kat kum kikindon an namar kajing that jong kate kalong kami ya kate kajing ekran jong u kalapin ja buram e ya u namar kajing sa priyang lut shabaro kiri khasi jantia. Yang sungbai piki media kenika step habangiyo ban ya keren nak beide bagatuka jingthan ya ka jingkren ka jonga bi tu ikong purity power na kaliang ka jonga nga snusi ibun namar kalayan bat la saphyang keleng ka rikasi ka jongi ha ka ba kani ka conversation kajonga kalakta ka privacy kajonga kumta na kaliang kajonga nga dawa na ikong purity fawa by day panmap apo arpusaw genta lada imla ban panmap apo arpusaw genta na kaliang kajonga nganya syati bor jongkaan